Metric exam gi question setter ni haiba principal ama phare police station nakre. Board of Secondary Education Manipur loba ISSLC exam gi question leak ohenbada posem gi official kharga loktunar ga hojik tagi thabok sathabra haiba gi chingnaba lere exam asi question setter ni haiba appointment letter pair coaching center singda coaching lownaba chatlamba mioi ama desamna pharba matungda police station nakre. Democratic Student Alliance of Manipur gi Kwakitin Labor Head Office the Pangtop Pawim Amada Desam Secretary General Nungtumum Tuitubin High Board of Secondary Education Manipur Loba Lising Ani Kunmangagi Class 10 ISSLXC examination gi question setter ni haiba asaba appointment letter pairga sel tarana ba honramba mioi ama desam na thengnaduna police station nakre mahak adu Brilliance Academy Thawalda principal oiba Laisram Rajesh Kawi mioi asina bosem gi controller of examination kuyek piba asaba letter asi pairga mini thongna leiba Sunshine Coaching Center amasung pasoi de leiba Manpower Coaching Center da coaching Piram Kibani Lisang Sina ISSLC exam question leak oiba exam hogoda pungkhara walingai da question paper phangmi thodok kayam rom thokre thodok sing asi Board of Secondary Education Manipur gi official singna thawoina satharabra haiba gi singna ba leire haina thuithoibna phongdoki question setter ni haisaba aduga fake appointment paira kanda akoi gi miam da block tor kanda paisa tanba aduga masigi marumda कोई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की मियोई खरका की हारिबा ओजासिगा लौतुनर मियाम दगी पैसा खुंगपा इथबक से चथरबरा हाइबगी मतांगदनी हारिबो ओजासिगी ममिंग से कोई लाइसम राजेश कवी अदु हजि हजि थौबाल द लेबा ब्रिलियंट एकेडमी हारिबा स्कूल सिदा कोई प्रिंसिपल ना थौपुरगा ले हेदना कोई मागी वहंग चथरबो मेतुंगिना मसिदा फंगबा रिपोर्ट ने दुगा माना माके सिगी question setter oi habagi fake appointment si masana photoshop torga sabani hadana masana thami adubo masigi format asidi exam di siliba bosem di exam controller khaka question setter khaka da leigedo ba adugo makal gi appointment order makani adu masi matau kramna question setter su oi daba board ta thok ta usna ta chunna ka ki private school amada principal na leiba oja amada masi gumlaba formacy masi kadai dagi laibno masi kanana pithoibno haibse masi yamna chinnaningai oi aduga sahi kuding gi leptana akoi question mayam singsi exam tawdri gi mamoi na exam tawdo pung khra walinge da question leak oirapa nongnini walinge da question se hek phangakpa sumai tawbusi akoi lisan sing thenar ga lai aduga masi gi su akoi chinnadaba ngamde tare kalina kanda hojite ki horkanda ai isa se question setter ni haidana mi kudimak ta chalaga coaching center sing da chala kanda like takse ge question setter ni na sakbase masina ihan hanba step amane na ko khalle kari da mata step question leak or na gi ihan hanba step ni kali majde da question setter moi na ma like tawrani mutung da like ta ko lor tam exam ya da su dana coaching center sing da question phangani ha aso asa ma loina na moi thawak to ba hormoni ha gi akoi thajabale ai taragadi masi kadai dagi lakpa format no haidusu akoi report tadi masi bosem gi manung da laiba mi singa lautunaba manu mongda akoi thamne du masa da gisu akoi thamjak horen hain jage adu mama salam bo coaching center si hoju ji kyona di Sunshine Coaching Center haidana akoi minu thong da laiba coaching center stage da mama samak si coaching center ni observer ni hire kanda coaching center like ta no honan ani suda akoi gi pachoi da laiba Manpower Coaching Center haiba mafam sida su mang chala kanda mang se coaching center ni aduna mang like takse ge habni adu luri di haiba mioi Laisram Rajesh haiba mioi si appointment ani pai appointment ani sina amana English subject ki appointment ni aduga amana science subject haiba kano subject si appointment ani pai adu board ki kano da science haiba subject si like physics chemistry bio haina di le adu ma idana science haina kanda adu maina fix sa aduna masi gumbali sathar iba music se masi pali belenga amadi bosem gi leriba authority sina masi matam chana yengsin dau tar gadi masi hena leba watho ur pa ya ba dugumba phibam ma ur kani habisu matam jage duga gamen asu masi gi sem iba penalo du gi madungina masi mongonda lokol pom do action se masi sabsan lokol pom thoi ha duma ai tham jage duga loina aikoi nasu masi desamna hairiba mioi sida yamna sauna senariba mioi si akoi
ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯤꯌꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯔꯥꯖꯦꯁꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯕꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯈꯥꯝ ꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯃꯁꯥ ꯈꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯂꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯐꯪꯅꯕ ꯕꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯦꯠꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯟꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯈꯤ पाइरगा अगर आगांसे फंगनब होनजरूरे हाइरिबा अपॉइंटमेंट फॉर्मेट से अहानब खंजरमदे नोंमखक अइगा चेयरमैन गुवाहाटी चलुबदगी मान पुरब फॉर्मेट लहौरगा फोटो सेमगा ट्यूशन आगांसिंग फंगनब होनजबनी मखा ताब फेक्से तौजरोय सेंदोक्चगे चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर चेयरमैन अखाम जॉय कुमार लोइना लास्ट ईयर कईनोदा गुवाहाटी चमीन फॉर्मेट से पुरपदी लौरगा फॉर्मेट साजरगा सेंगीबनी सेंदोक्चगी मखा अदैदी हंदक चही क्वेश्चन से तांग क्या सेंब हौरे मौद हाइफेट हंगी माना नवेम्बर की तांग 3 तरामरी हौरी कईमोक थोनदे डिस्ट्रिक खोचब ओजानी गुवाहाटी चपसी लास्ट ईयर गुवाहाटी क्वेश्चन सेंबगी माना मयांग ओजा खरा सेमनसे चमीन चपने खंगनब ओजा लेब्रा है